اسرائیل تو ایرانس درمیان یہ پتمو تریو دور پہ لگاتار جنگ جاری تو دشوی ملکوں طرف اخ أکس پہ حملہ کرنے تت نم تازہ ترین تصویر ویجولس یم سکرینس پہ ہاوان ایرانین سٹیٹ براڈ کاسٹر IRIB پہ اسرائیل طرف حملہ کرنا آمت یتھ دوران اینکر اتھن پھوک دون زو بچاونس مز کامیاب سپز یم تصویر یم زن سکرینس پہ وچو تازہ ترین تم تصویر یم زن IRIB اسرائیل طرف ات پہ حملہ کرنا آو تو حملس دوران اینکر اتھن پھوک دون زو بچاونس مز کامیاب سپزمت ایران اسرائیل کشیدگی دہ کھت دہ بڑان تو یہ ایران طرف جوابی کاروی عمل مز ان تت اسرائیل طرف پنہ بربریت مظاہر کرت مختلف جائیں نشان بنانے تو ایرانین سٹیٹ براڈ کاسٹر IRIB نشان بنانا آمت یتھ دوران اینکر اتھن پھوک دون زو بچاونس مز کامیاب سپز تازہ ترین ویجول سکرینس پہ IRIB یتھ پہ ون کی کال برو اسرائیل طرف حملہ کرنا آو. صدای متجاوز به خاک وطن، صدای متجاوز به صدای حق و حقیقت است. آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلود استدیو